Mars ni somni le pakhat ania delong tlai post editorial DCNMA minister thar hian ADC te thoidam te se tun hnaya tlom ngai pol te norna wanga ngai thein DCNMA minister chu thlak ni in minister dangkuta DCNMA chu da ania alom omle lom om lo lam hi soi kan tumani lova DCNMA minister chu tu po ni sela district council te ngai vena ngai tua antana pa chan changa piang chu ADC te tan an thlamun pui tur ani mai ADC te hian hung big ngai te domkan big ngai an ni na te an huang chunga thunei na hran neya ro anin railway na te hi za sak an phua masona ru rail lian tak tak om thlu ama se nam an ni na le mania in rail ball na hran nei an ni na hi choinu na tungdinga tlar masalama da ani lo chuan masona akhai rul tak tak lowanga an mani ram nge ya thiam taka inchim ralna bultran na man ruwa kan chop sak theina te po om theina rin om ADC te hian mason an du lo ani lo an politics virvel po nuiza siam na na man ngot chi ani lo kha chen kha an vote du wanga lo bum du tu khan en kola siam that lei thei to si lo sernung asiama heng ADC mi puiril runa hi assembly house angai dam dil le na chan pual midang kuta da ngot hian a thoi dam don lova an phu tok le an chan vo tur an mu ngei theinan DCNMA minister thar hian ma ala ka trula chu mi puin an thlir ber po ania thunei na sang jok te sum le pai tam jok te hi ADC te hian an phua sum siam na mun ni lovin sum hanga om zeneya mi pui dom kan na mun lo ni mol te se